Ano ka basa ka mami nato ba, boy? Ano tansyam? Ano nga bulang kumalpasata? Tuntsak. Second crop to, naging final pasata no mano-mano. Awan eh, tinanggan ni Reaper eh. Ha? Tangyan da nga talaga ata Baak. Kita mo eh. Talaga na iyabla nga nalae. Madi na gawin maabo. Kas Jay Andres. Panay lang nga, konsumisyon ti mangyari-yari. Kano tanga-tanga ikan ni Apo ti pagsyatan ta. Siya kay asawa na aji anak ni Tangpalag. Apay si ka? Madi Kinumamok mo tayo asawa ni Ruby. Nabayag na nga nagsinantang. Siya ti asawa ni Ruby Tatan. Nagtaraki ay asawa ni Ruby. Apay si ka? Nagragot ka. Ulitin man tayong bagamtang. Apay, ti pinagkitkitam kanyak. Naragot. Tatala siguro makadanog tila kaya.